Building champion together to Meladun Bangkau First Naga Hill District Badminton Tournament October 3 Chukul Kuri Kahawna Asai Zang Nai Thum Tang Mai Suna Takay na ba may. Rongmei Naga Hill District Badminton Tournament hay None District Badminton Association Ri Kai Bang Sulaw na Takay to ngay. Tournament kote players Paitum Ru Ri Gwang Kazaw lo ba may. October kanay nga na Takay puniyay. Open category Kuri Kahawna Tingkum Rekcharok pungu tuang category nga na palup kay na ba may. Mitong tournament rate up ito nagaminanon badminton players kagway tihay state level akani international level nga na palup ngam may chapat kang grassroots level kuri kahaw to ngay ito na tournament commissioner sa kanay. Tournament ko hay players hay may pay na ba may tiki. Coach kazaw mga interest ko na palup ba may kay piseng training tichuy na palup pitay in ka may tek kaw kungam puniyay ito na sa kanay. Rashtriya Ekta Diwas National Unity Day kaw Sadar Vallabhbhai Patel Puatmai Paikaringu Takmai Kamung Le Karyang Nai na asay None District Administration Rilek Law na None Police Le None Kobamai CRPF Le Kariw na Run for Unity Kamung Longmai Bazar kaw Lotwan Tatkay Kantay. Kamung Kauday District Administration tong staff CRPF personnel akani None District Police personnel kanyo guwang kazaw lo kanay. Run for Unity to my banner sila na Longmai Bazar le khubzi kanay kak konay may pup dai mikori kahaw na Longmai Bazar traffic point nga na tatlaw kanay. Tatkan may kagan asak hutang infal kabam akat kaw Longmai None komay kepi naman tong Toyota Fortuner car akat le senso na lagru kutum akat ni mobile phone arambay gwayri tatkan may tay asay nga natiwang dat ng nabamay. Tatkan may kagan asak hutang kepi naman ri police kaw case register sulaw kantay tiki inzi may latlam sagwang magpreseng ri CSO kariyo na joint press statement azu ni tipat kantuangay. Asay ngan gari siyan akat ni mobile phone hay fangdat mang nabamay. Indu na asay joint press statement kaw sa kan na kyuto October tamru akat karuri kahaw na November chukungan na zang ru lung kaw Fortuner car siyan lak ru kutum akat ni mobile phone hay tigwang magtang naya tay kagenay may hesitation tatkay punitay tunatitay bakantay. Asa itong meeting kaw tay VCLA Chairman Longmai Youth League Longmai Student Union, Longmai Bazar Board, Naga Women Union, Rongmei Naga Council Manipur, Longmai Longrian akani bye bye my leaders azu buang gaza lo kanay cham nga lo thay.